Okay, any anomali out of foyer chow we biamo bia kwaba aha GH Live Asante Kotoko ahim fie Asante Kotoko Farm TV and I appear no yakuta quick update send ye be ya krobia metema ninkunim die na ene hia me ehia won so a wo hwe enti ye show twedi amponya nkropon de ma so mo na udwumadi a wodie no emfa dumu na enkwa dumu na enya from to say fufrom abro woni fufrom abro do fufra aha na bro no pese na ekọ kama sana mpeso abra boye enya from na enye nkunimdie so pa nyame onhira wo ye na onhira emame na onhira ye nyina ye kọ Asante Kotoko aso ye me bacho officially womo asha preseason ase na it's underway e wo bia ye friend say adako jaache amachire no aidin krogen kwan so a enya ketua na first day at training yetie ene say Asante Kotoko mame ma update say players out to a womo asensan nyina no okoye channel ho a ye the update na ma wo a ye expect so mbeba nso ye the update no asa to no ma obehu ni nyina kama and to subscribe to this channel na enya very vivid info accurate and for that matter first hand info na bibia nwen kunimdie so and for ma wiye now and then Kotoko the first ever training ahead of the preseason and I said ahead of the major season ever 2024-2025 the year of a lot football season GPL no na said the name no and na adako jaache na ehọ no nice kama said the edin kan ya do ho nyino mugu so do baby aka no se na be a project no yedin kan ho asam kire ho no ebetumi ato aso na ma confirm ya madada se Kotoko one usual regular training ne de won be ye no ehọ no ma abra emfa won be ko preseason elsewhere and even South Africa mpo but ye wie bibia all things being equal major project ne koso nyana Kotoko the normal season no and answer the normal training awye ebra season ne koso ne de ombe na adakogya ache and am say contractor no wa ha na players no so wa ha na bibia safety first koso kama na ene preseason ashase eno ne hia story behind story ene ye de ma players bay ene buy ni nyina no ene GH Live subscribe way na etwa so ne mfa nkwa ni G Chrome now coaches outdoor buy ye hu say coach and din ede chese opanyin kwanchere for Dr. Ogum mepacho wabepiem wokumase na na pom din no esisi so anesa and he's up to the task our ready say krobianom obesom but on the first day at training you hu say yenu apanyin coach Oklu yes super Oklu yes assistant and nuanom aka nyina and anom ye able present and coach na Jao omu nyina nso eche dwumaden abu amakotoko nkunimde na wie penti we live pictures from dear friends at Adako Jaache, soon to be the King's Project. Aha, Adako Jaache, and a ye share and yema edi free no. Na yen church training amount ne. Wamo shasiye etwa kanko a bompire esro trade ampo nyankropon se nenimu adom no enya kese enfama bobokuo no ahead of the season. Training almost shasiye na omuwie yenom echeche players are above for especially Camera are no joining team no in a G for chiwo baby and check cry and how joining team no one more no chair nuanum nice players no show no almost akwa no wow wo shaba ba ya kra to tonasia na chese wo hwem din tim say ese baba wa so ne nsa de ne ko bia more ha kodi agro bi sa na ese ma guy no wo height ye ono na edaso a wo hwe na we live pictures from today's training first day no and ye dey ma way Emma camera no so sresre kama bibia edadin na goalkeeper na say keepers coach friends na Jao ene Fatao ene afia Sare ene new keeper camera ejina baby no mdidi nkomo ene om ye toma no aso na we dey afa om wie no che team no mienu ene na wo hu ni sesia no ene om ye momra ye ball work kakra ene ball movement na chese no dey todwa na eno omohya ase na Fatao goalkeeper no edamu ena Sare so dem ena coach na Jao ena no okache no ha no yes okache nse Asare dem 20 a na so abedam 20 nti so on se keeper we bedamu a camera no we new goalkeeper from Guinea so academy ena Kotoko akofa na free 2 years contract ena ne waba ba Kotoko bonafide property kama and now I am the first ever major training ede ma crop ya nto no na sobo mu kama akwawa eno ato no ede ato ne nsam su kra so twen yes Kotoko and rise it to the great yipa enya ketua
keeper no and a toe ball no kwaya kwabrane so apagya me bam e dey aba training no enjoy kakra yes say pepepe winger no akyere ne bobre e dey afa ho nanso there be midfielder no akokle e dey afiri onom dey ato onom dey amana brantie we dey baba yaya no no dey betu mfimfin ho e dey ma kwabrane no intim mu ene ade piapia e dey kɔ enti wo mo hye pink bib no ene wo mu a omo hye hwe bib no enso ene dey agina so green one no omo dey tata so a omo che team no mienu goalkeeper new one no yes aya kwai no ena ne na ne footwork kra nso ye come out ena ne nsam nso kye nti reflexes ne fabia ene oni asare ne fatal di afi bedwe I feed ye be ye hey enya grow enti na first day training atoja Saka Dauda ono first I say you can say former captain yes e dey ma bofo akwata no boboku no nei ono se o Kotoko property kese anam za kwara no mode Vinicius Junior pepe we nya high percent bia yes Vinicius Junior pepe yes anyway na Saka Dauda o she training asine Albert Amwa ono so training na dem Asante Kotoko said you wonim no Cratcher friend is Shokan Mohammed and after so Donzo na rival bia wonya medu nam say new striker for ba how no a new imbella and after so Lord Amwa de omunya meka team no nam so omunya me Kotoko property na de tie nyina no me de ho update amount dada enti ko channel ho a obehu se eda ho na wanya nchiremu no na de ma we no Kotoko first day training tifatao and ono aba abegina yanim ha wono ama camera gini ni na kogina mfimfi asare so egina o manim ho no ohun training ni bi na omo ye no ball work ni keepers no we so mu ha na we atene na we so abegina mfimfi bi akwa no owo yie papa na ye emphasis e new goalkeeper no monhwe kwabrane ewa enya keto akra enti atefo first day preseason no ahyase wo dokwan so ma bibia awie peye ye nya bad news bia amfa free bia ho no ma na ekire no ayedin bibia ededa dana kwan mu a eno so de yede tudwa ama ye na tiefo nemom yemfa wen tudwa emfa maw with regards to fixtures no yanko anim fixtures ababe tudwa Asante Kotoko boboku no fixtures ababe tudwa ahead of the season na Ghana Premier League opener 2024-2025 the year of our Lord Kotoko ebeko Ali Mahama Sports Stadium na oni boboku a yefra won se Karela any boboku Asante Kotoko ena edebe tata so enye fedi agro Kotoko etimi hi koto aso dinkunima ene na o se ye pampana yakuanim na yebo ye twene na yebo ye hre ma de enye keto akra ebeye nika enti Kotoko mom yensori waka ititafo die mpanyimfo aye de otumfo ayamaye ya nei wo baba ya dakwaja chiama ye na afempo wasa university wom top players idie momiamwa na ene manwenkunim die so fixtures no and for the first day of training medin kan dia mama mami sansi fixtures no mam Kotoko ni home match and I say the first game of ne be ya away obeko Karela and that sui nyame boa between 6 and 9 September and be first day for the kickoff no Kotoko ebeko Karela na ye wie beba Kumase na ya betena ho ene anuanom insuakyerema na bo ye wie insuakyerema na ye besa atena ho ene young apostles abo nti ye bo 2 home matches ene there to aso 2 home matches ene bebo right after see akọ Karela abanom ye wie a ye besa akọ away ene Brekum Chelsea abo ye fi Brekum Chelsea a me pa chaw ye ne Accra Lions ebebo ewo efie na ye free Accra Lions a ye bebo Kumase fie ni wie a yebekwa away to Legon Cities. From Legon Cities, you know, yebeba go home to Samates. And early games I would do me de mano. Enti sa me de ma ye biemu a de tie enie Kotoko first game on Karela na bebo sada no na has any ba second FC and ebo. Na second day Kotoko abetina fie ni nso atrema abo sada no has ebekwa away to Heart of Lion. Eno Kotoko ebesa atena fie na onye young apostles abosadan has ebeko Bechem United na eda Kotoko womo any Brekum Chelsea ebebo no sada no na boboku has folk eba brankesi nyame ani any Nations FC ababebo Kotoko ebeda obeko away to Pando anaso obetena fie sorry fache me
eda Kotoko betina fie with Heart of Lion no na has kwa bia your friend say enkran na omune aduana stars abo nti fixtures no na me dia frefra kakra e dia ma no Kotoko eda betina home ene Samatters abo no na has kwa away to Young Apostles eno enchemu a ye de ma initiative exclusively no be say that Ben na Kotoko ne has ebebo Kotoko ene has wombebo match day 13 yes match day 13 ena Kotoko ne has me pacho womo ebebo match day 13 Kotoko bedin kan tena Kumasi ene has folk abo into the Royal City Club kuma pema pembeba Asante Kotoko ene across folk e better so match day 13 nyamedi adom na date no confirm kama ye de ni nyina no ebetuja ama ye na tiefo enti eda ye release fixtures no sada na nso na Kumasi Asante Kotoko ahye training ase kama e wada kwagya ache na mikuta latest filler with regards to Kotoko trip to South Africa no na sana Kotoko beko South Africa no o game with Mediama ebo e watakwa na aboso na omudi open up stadium no TNA stadium for no omudi ebie ano ne Santi Kotoko wono ebetimi aye training kakra e wo bia your friend say Koforidua anase Cape Coast womo access ba bia say omo kono but for now omo training kakra wa dakwaja ache ansa na omo making next trip akwa kopiemu e wo either Cape Coast anase Koforidua anase mpo akosombo entwa so oba bi na bibia ewie peye na after game womo media mabebo edibe open stadium na no me pacho omo wia na afi South Africa trip no bibia toma ewie nkunimdie so na sese South Africa Kotoko France nso enya gro omo trien krabo se Jack mumo mra menya nkra dia free Port Elizabeth ama Kotoko France na kotwitwa Port Elizabeth training stadium kama ewo ho a omo so omo kwa akojama Kotoko enti mini omo nkasa ene ade omo Port Elizabeth enya gro ye beba be church sa story ni mama afi kran so me pa cho woman on Nesprit mbombela ntwia so onom ni ade no womo so edin kraba se ombenya na Kotoko e ba South Africa de omomra Nesprit de ze kra ya tese so mutimi kode a coach maso ekron bi ni team akode Leopard ebia womo so ebe request for friendly game with Asante Kotoko e je se Kotoko ne de latest ni nyina no channel ha ene wo ye fra hanom GH live segment ayadu si eye Kotoko ahimfie AKF TV and your drew so no pacho etuko YouTuber hwehwe GH live na ne ntua na mo na bibia enwie peye me de Derek Saint Kizito me de me da se na wona me de ahyiamu na ye the first day update with regards to first day of training atuja ediama ya chechemu am hunu goalkeepers no ye che wo mu team no ball work kakra ball movement eni ade a ena eniema wie peye saka ni abet amu anom abet ne oda so new goalkeeper aba camera ne na jawo nsunie ene ne ni nyina no wo ayo ne kama memema team fifiri achese enyaketua aha GH live thank you for watching but of course yan kan from am say aha de ye go far away enti bomodi na di achi na everybody who GH live go far away. Subscribe to GH Live. Everybody, GH Live.